mosadi wa tiateaneng ga mogotho bege ya go kopa gore ampe a thusa bothate mo a kopanang le bona a lokela go tswa malaeneng o tswa pente le bona Wala no tla sia le botala mo tole le bano. Ya ke na ga pudi ke na ora ke pedi. O mo dai ke na ga ye. E wala wala ke how ke. Ora go le le ba ma ga go le ya ke ga teng. Oh. O da ku ya na la. Ke ka ga ni. Wala ndla. Totalnya. Vale, kita jadi kau kau na, waktu itu lah, gua nyempah kita tarik kalah ta, mukhusukan dari kau apa tu modenya betul, awak samai. Musadu ana leli hapa ila, berea. Kata lah kayak mana? Apa yang aja? Halata. Musadu ana leli hapa ila berea. Wogo nyamel lagi marumah. Ya reng hasa, kapere ngaisa, mambarumah kana hasa. Asa tai kile la meria. Ni ba saya mere tu jama kayak ngono wa mutu. Saya bagi tu. Masalah kan dari kop. Kita bisa cari uang. Apa yang mau toma Afrika sama madu marahnya melasa Asia dalam milian. Madu mah hanya mel. Bana mafike mbono go mamono. Ako mtumedisetse meta uhle bana. We. Meta. Ke mentse benta uhle batho ba ba wa mafikeng. Ile ke tla ke lo bona neng ke bisetse dipompong bana ngono. Ka bisetse dipompong ngono bana. Ka mono. Wa ta pitsala tso. Mentse benta. Ke mo gona pitsala tso e mo ratang le yo. Pitsala tso ba ha wa rata go le ka mentse benta. Ha mo dala ba palla ha o mo. O ka o jama na ke ha ya ona motho ka banna ba dale tanye dale ka gopo ka toga dale te date o sontso le mo anta toga fanda to na iwa mmote ngwana bua la re bua ke ntate o se bona ka hora ya motsirela. Tuwa ne lo ri ye mo na se ba je se ela engineer ela ishile sanen anda yara ora wala la ike ni wala la yese o mi yare se feri de dire ma se le dira ka puri ari kamare o mi dire wa ike te sa mo wa je yari bi dai je ri ba ni o har ije wa ona ne ge sin ta ona ye ha ne ge se ona se ta mo ka twaga ke mo thata bela Atete ba la wa re zara ba ma o twa o re ya mo ga ho ta o me di kwa ani ti da le ki chawa se se ga ta ga tere de yo le ga ro ye sa tila se wa se le la ku tela mo se ti ga pu ya ri ka ma re ba chin chawa se mo la da re ka wa chin ka twa tere vale banna ha ile tse ana thawolo e hlayo ba le tseng anta ga le tse ya le ga thawolo Ibe weje, ibe risite yuhuriya yeke tawa ona ba ijagala landi sinsero na. Ba se ba muyele wora ba to ta ba tinga ba. Hai ba do riena za mente zali ba. Utu a usei.
o so ntse o bua ntate ke mo thata fela jwale le mo halo rie ne sa tlowe mono ya wa bala ona mo ntate yona e zwala hore o tloa yona pele a batla hula lese tseno tse di masereti mo ntate jwale ga bise o ra ipetetsa ka mabaka afeng wa tenta tesa o bor mo e yona e kwalletse o lori ke khulu e no tsaga e re kwalletse tsa yona tse go ai re tsenya ne tse ya tsa o feta jwale re se era jera yona e fita ya mane o a ta fita ya mono ntatwa ga yo thata fela ntatwa o ka e mo ngabe se o go mo botse hai yiro ya hana ntatwa ha kala mo joile era ka a le mo wa ifata lo kwa mora o a tsere fita o ile le maponesa ya sa fisa bona ntatwa ka ye o jana fisa bona tora la tete ala wa fisa bona a tlola ola se ya nka ya di fetela ka jwale ye jara je ha ye se mo tole gara wa to bua le matraga wa che na we tsinya lwa mo re pula ba ye tsena tshele mo ga e khutela mo ga o nyana ha nyane o fitela ba e bua mo ye se tsela e tshileng zamende ena di si ena di si ai ka tuwa o le tsela tsenya di se ya tla o fi ke shebile se tshwantsho sena so se gomeletseng Chief TV ene tsa ka pelenyana mono le mmapalo ba mamedi ba Africa Radio Television re shebisane teraka ke teraka ka ba ke tere ya ga mbele ka o dimo e pela quantum pela go ya bogobe ke tere o ka ri mo di mola o go nya bo ba go nya fi yeno le yona ye mo e tere ya le yona e jela ya makala bune yona na ya mabola a tloba ke mo ya ba le mothata ya ba mokugana o sa hakolla o dia mo hatalo wa yona o tsama ka ya le ulo lo sheba gona o tsae ditsa jwa jwale ha e sile tse ha ba ke tshubutlela no mo di ka feta ditraka tse ka lekale e se tsala ntate e se le motho mo ha sha mo ba ka nna bona jwale ha ona ntse ka ba e tsula ntate wa ile mo wa lo le bwane sa lo siona e o tsile ka o ka mo ha re shebe go byo ka mogao yona o etsa le ba ona pela yona mo enu a ke re le ke tsela tse mengwe ba le le tse di ebe tse o ya le di ka lwa le rona go to ipetetsa mo ha sa gona go le rate wona o kana bona ba tla go tlela ha ya sa shebile ha iwa anda jwale re tla tera ke ka mo la di fa tsi de go sha mame jwale re tla tera ke tera ka ke Vele pela teraka ka moga yona ke bese ya pele ya bobedi le ya boraro mamele di tla go bese tsena e kwetseng give ya ni ele ka sa yo wa bona dura le tse pedi ke boro ka le ntse yana mo e tlaileng ka nthwane e ka o di ka so e go tseng ya e ka le boteng ka kwana ka le boteng ka ntena ya e fela tse pedi tsena tsona di a bothata wa di ka morao lo di ale ke go tseng ke ena e re ka nteng e ka thuko bane e le gona mo e fete ya mo mo e me boseu ke ba di tla se mane ke dikoloi Kiri kwa ni chukara na mo kiri tiraka tse do nya tsa ma o tse mo kwa kiri tile mo le ka o ka mora o fa go wera tsara ke tiraka ke lo ri fela tatwa ke yiri lo ri o ko ra jera e je ko e di tse mtama data ma ka ntera ntate ko ri she yeno ha re khutlela mane ke iketse re nthane tenya ne tsa tsebeng le bitjela yona ya le tsenya ka go huyella traka ena le disamene ga go a bona aba jwale re sheba teraka eno na e tla o feta ho nthele e setseng ka godimo ka mole e ba na tswa yone le ora ke itwa ke re shebisana da le tele o shebile ke re na be ya ke kwa di ma jwa ha ke re ndo o je bone ka etsa maga nkile mmila ka ofela lwale wa e bua ile kana ba ye mo ya bothata ba go le o go tsena e so ka e fita tsonga yo lwale ha re mo ha tsana sera ma
moatlana ona monga ona ha o boutique ke se ka mbaba go ha re ntse le go utlwa ngoletsa molodi ke yona ke se ka mbaba go ha re utlwa o ntshola tsa utlwa ngoletsa molodi ya teng o bo ha re hai you know you fancy what that was Njala ba ntone tsa fihla hula nthwane pele ibella kwa jale e khutle tlo la traka ena go re bohle ba ikarabella ha tona go le tlo phunya le soba mo le lo hlano ani se ile so ale la mo tara da mo sa te sa ga ntinta ito mo sana re phunya ba ora ya le se mahala ke ta ke le le wa ba ke ba bo tse ona so ale la ga le phunya yona la pa maro te kala ga ditshenyelo tsena ye a ndade wele tsa ba ikarabella nyawe o etse moghosi go anda o tse go re ditse mo ara abo ga le ye mo fao e wala ba wa le mo fao wala bana le ba le yona ba tla fa ba banda ga ne diwe hey ko agwada de he wala ko jomo a je ta da gida huda huru ne ke kisu ya hala wani ta to sai sai ai ko shan tasma adon da de na gida ki mu ko fera da de ko mu ko ni me ko rai sala di ya ya ba sotla la mamele mo le mo ishebile boena anta ke bona bothata ba go bile ba itsheba bona ba kwela mo itsheba bolona e mammo ya tswa ba bana ka gwele ke tswa to ko ke tama pasi da ga bo su ale se ke ta ke to ka ne mo ra yo o nza le mo na mo ga mo di ro ra yo yele ni ko sa mo ko ra ja yele ndade hai la ke sa tse ya mo so mo ra wa ko ya ju kra ya so to amo late ana bo ja o ta se le je to go re me ja o ta se a o morate go monja ka ba re TV mo re ke go utlwa gona o reng o a ja go je to mu ko ka to ala je ta wi je o to a so to ra da be a wi so to wa bo mo botsa gore na o bona ka leswa le ka hlaga le ka phunywa o kae date teng o sa ile ba to o tsama ito o lo dilo tsamaile hantle ntate ga o le bjalo re fetele pele ba batlang go bona seno se tsagalang ba ka kena marangrang a gona mo Africa Radio Television setshwantsho se bjalo se dutse e ba shaba o tloa ka mogatlana wano wa teraka wa dikela kwa ga ke re mathele ka mane ka go mmusa ge ke ruka gona o re bothata keng ba o tswa motho a go molata ge ke a go molata ge ke ruka ntato aka mamele motho wa Africa FM ga ke go napaletsena le teanye oho re ke tsele mona mmamedi ke khutle weso nna ke mametse sealemo ya segaogo banna o mamela ka ke mamela ka marangrang go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela manana wa fitileng ke bile ke le lesedi la ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tlhoke ka ona mokgwa wa marangrang o ke tlhoa jalo mamela pitsaletso ya gago ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls
www.co.ls o le hohle lefatsheng Ntate Tanya Hewa Whether the one by the more some money or the one by the extra money that it Ntate Tanya Like if man that it gets over now with the guy. Nada? Omo fumani. Hello. Hello, Daddy. Namuza we. Daddy. O diala le bothata o tlamea o tswa malaeneng a monga o. Ntate ho tla le bothata le bothata di tsamaya o tswa malaeneng a monga tengata me o mha se patala. O na le nako e kae o dula mo malaeneng? Ke go ditse ka bang tsebe. Ke ka bang supa. Se supile. Ke supile. Re bolella he mme o re na. O no batla go tswa neng mo malaeneng? Ke ne ke batlile ho tswa Highland, ne ke batlile ho tswa go ditse thabo tsele tsa kgwedi. Mme ba o tla le photisa go o tla mpha dipatsa ka a go ditse. Kana ka fela yena ye ya ho ketela yena yo nobela ha Ako emeretse tjena mme wa ka, ako emeretse. Ntate Tanya. Ntate. Ha ke ntse ke tswala pele le mme Musa, o no nke mme Mataka tswa ba kopole ba le babedi mo. Ya mme jwale o re ya ba o etsa la bang. ya ba ha ke le ho nne ke bolella gore ke kopa ha ile hantle mme o la ntisa la ke sa ho tsetsa ke bona ke tsa tlise ha re skira mo ha ko pele a ke Hallo ke ka ya ntate wa nkutlwa ha re skira mo no re ituela mona di mabothata bo sitisang ho tswa mono ha motho wa nguga o se ka ba e kwala we me jwalo ne re tianya a lokise ntho tsa ka nqeno e bana ba me le tianya o sa ntsanya theoetse ka thata re ke tswele mona hanyenyane fela o se ka ba e kwala mamela putsela ya hao mo Africa FM ka marangrang ho www.moafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng Ntate Tanya go fumane mme Matakatso khotso re na le mme Musa mahaleng kwa mme Musa o re bothata ba go tswa mo malaeneng ke bofeng ke ba bothata ba kwa malaeneng ko bona o hana o nka dipatsa ke se ka moka di matsona ditepa tsa o mo ka dimmeng tsona ke difeng ke le terase la bethe ke ha di tsena di tsang ka se foye le tina e se tlang di TV ya e bitsa go utlwana re tla e tseba le gona ke mo utia di TV ke ntho e fetolang ntho e fetolang television ya le eng hape ke ntona e tshadang difono ya mogao ga o tsenana e le yona e sentse go hana o mphe yona o mo ka Ndade mogala wa motlakase ke extension oho thapo e go kela motlakase ndade mme Matakatso ditaba tse mme Musa buang ka tsona wa di tseba tsa thepa ya e ho wena ka tsala hana di ke botse a ga jang ka ndimela e botse mme ke ka ha ke se ba ke ka la bo supa be ke ne ke la e se tsang se la ka le ke tsang ne tsale mo nda be sa mo tsai kala ka le ke dia wa ga bela fo ditaba ena ha ona je ha ke go thusa re batla thagollo le gona ba le
Ki potsa ha ba batla ho tsitsa. Nna ke dira tsara ngata ho ke tumme ga. Ha re o tsitsa go tsitsa ka le mo. Mame. Man ha to man. O ha ona na go tlo mo. Yana ba ro. Me mata ka jo. Mona o tla bolela gona ena ke ngwana ma o tla ta. Me mata ka jo. Tumme ga. Le mo ba tsa ida. O tla ta ke tira sa le mo. Me mata ka jo. Me mata ka jo. Me mata ka jo. Mo go thetse na le tiang. Mo kwa le na le tiang. Bana wele ke taba tsa mofuta ofeng ha mme bala bua tjeba ho di mamoya go ona o tuma o itse o tumme ga da le tiang mo bothetse khele o mme wa mang hao ntwe bona la hakale o nkile thepa ya motho e kgotlise a tsebo o tswa ha hao jwale wa go hakala jwale da le tiang dale tianya ne ka bo ka ibelo thamuri ai bo mme go khalemele mme mona ka nita go buitse dale tianya bana ne tianya be wana go heletsa ga ka o tseba wa gabe ai tsaka ba le ya ba wa die o ba le tsaka ba le o ba ntse ba la be di ka pwa le mong ba dira le dira tsia au ai ha buile batho ba kwa kana ngona mona ke sala moeng sa modimo ole ke o tsona ebe apo ke baba ha re batle phoso re batla o thusa mme pele na motho a tummeng wela o tlo tla tumisa ditlhapa mo o pitsala tsona o tate o tata ba go tsamaya ka se se tende le ditse ke mo I end up like my mobile. O tlile mo. Sela ya ba ke sia skotolotnya na saka tsena tse tsa le tsena tse re la ntsi ka tsona. So ya ga ke kopa mothana ntse a ntshisa go paka dijo ka bane le dithu. Nne o ha nne ke ntate a ntata ska ba sella le jwa hae. O sa ana ka sekotlolwana ona jwa. Hana ka tsena tsohle le hona le ho fana ka skotolwana hore mothana go wa ntshisa a ska ba sella ntse. Ka jeno ke la ka mogene ka tsela ka jeno ha morena mang ha morena Masupa ha morena Majaka Masupa di ditla mogene mmone morena o la ga hantsi ya ba ke ikhalosa gore ke dile hanne mamma aba ya ba ntate wa mpotsa gore le ngolo la morena le kae ka re ka ba ne dithuto tsa ka ditakile di teng ha ke na le ngolo la morena yena umpa ni nela ha di mo fa ngolo la morena ke mo bontsha la ID ya ka le ka ga tja boitsebiso ya ba nna o re ha di sofi ya ba ni ntate ya mapele mme a re tse tsena re tla tswa qeta taba ena ha dale tanya re ke re disa re tswa qeta taba ena re fete a re tle re qeta re fete ba do a tumme magwa kana mo ga bona ai ye na le tanya ne ke botsa na le tanya khariki ke re ke tsale mona mo mamedi na le ntwe bitsambo ichago se re ipotsa o kena kereke o na le bana o na le molekane o na le bahaisane ha o bua dipuo tse tšesa le moyeng nnete fa o ntse o dumellang go tlo o ntse ya gabella ha ntlo di mahlo ga ja botshelela ai ke be jalo ya ngata mo senji le lebeletse go ke tla utlwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwaba a go mpolella ona go etsala eng please morena ne rilo a nne tšhelete ya mogatlo motho ena o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo go ba tse ka ntsela tse ecocash e na le mokgwa o sireletsegileng wa go boloka tšhelete ya mogatlo ka ecocash mekgatlo account go bula account ena ke mahala
mme dintho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tjhelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka kgona ho bona mekgatlo yohle eo o e keneng ka hara ecocash mekgatlo account. Ecocash mekgatlo account e fumaneha ka hara ecocash app difonong tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala. Sasai Financial Services, simplified payments every day, everywhere. Ngaleteng Randa le mo. ga ba thusa mme mona mo rene go tlhola ile mme wa ka ha ke a nka ke tlhole nka ya tlhole ba nna bua ntho e le nngwe o tlhole ile ka ba wa tlhole ha ke a tlhole ba nna ke tla ha tlo sa ka ga bo go bedi no la ke ntse wala le ka ba o hana ho ka moreng wa hanne le pitso a morena o hanne pitsa mapolisa o hanne pitsa morena no le mapolesa mo kae le ditle ka ha se ka mona no tlile ka hafoso mo nne a ila go mapolisa a ke atla ka mona ke ratana le monna wa hae ena o hanne mapolesa mo bitsa o hanne a morena mo bitsa yanda bana e bo hloka mmashole ngale tiani hala wa Le monna yo tata de mo. O ko dala bo hale ji. Ya ga bo monna yo hale. hele Ila pare bo hale. ha Monna yo dala bo hale ji. Ha ala ba ga o tsua ile de ya la ba le ke kola. a o lo kile a entse tsena mme tsamaya ya morene mmono o sane wa utlwa nda ha o ka o buisa ke mogala mang a tla o lebelle ke mo kana masupa Mo- ke na ja masupa wa ha fuso mona mogala majara masupa wa foso nda ke hopola ka o tla o thusa ha ko ye ho yena ke ke utlwana o tla hana jole ke re tlo botsa sepolesa gona motho a hana a se mo bitsa le morena ha e ba ka hana na ba thusi jwa ge be utlwa gona e be re ke se fumane thagollo bo masoleng kwana he ke tla le ha ho nda ke Holo- ha ho holo ke fela bele taba ya mahlapa e tlile ke bojalo ba hae o jalo nda ya ka kana ko tsohle o jalo tla ba o bolelle hore ha ke na mosadi ya kana le nna ke na ke na malaini ena la fumana 1.5 billion nna na ke batla malaini ya hae o tla ba kwa teng ngwana ka ntse ngwana ka ba tsena ka ka ha yona o isa mayo ditila Ila o na fela. Ana ke la jamma ba di jambo go fara bo ho jwalo. o jalo nda twa ka le ba haisane ba hae jale motho a kwa kanang ha e le tlolo ya molao kwa kana ha le bolelle mapolesa ke le morena kapa morena o dutse buang le motho a kwa kanang ka ga motse nne o na le bothata o la ba le kotsi ya koloi jale a ba holofala a tsamaya ka koloi ka yo koloinyana e mona e ba tsamayang ka yona e motho ile a holofala jale mme fa o ba no tsamaya ka koloi eo o nagana gore o na le maatla a ntho ngwe le nngwe o nagana gore a ka laola ntho ngwe le nngwe lefatsheng empa motho a laola ntho ngwe le nngwe lefatsheng ile ke modimo go lokile ge ge eme ga kana re tla utlwa gona o thusa wa moreneng re tla re sala morago o fitlheletse ge be go fitlha lekgotleng ke a lewa ntate ke leboa thuso ya lona gagolo ke a leboa tanki mme kwala mohala wa gago na le teanye Anda de mo. mme taba ena re ne re e sebetsa ga bonolo fela mme mmata ka tswa matsutsu thepa ya gago e go mme e kae thepa ya mme e go wena e kae mo fe yona mme mmusa penta matlo a motho e be go fedile Ke no tsia o. jale a di re tla fitlha re phetla gore a tšhe bona re bua le motho a tummeng mo Le ba ke ke ya ga. gona go tsaya re dimpopota fela tse sa re diphompete Ave por uide pugala ke na jalla ela vera o ya. Am siye mo te nta. Wala la fela ke na ba hai. shaeba ga re rekisa re fetele tabeng ye nngwe re lata mosadi ke enwa madimo a ga a nyamela
ba be le motho wa Afrika fa motho ba di batla le hlakore ska re wetsa wa re ntshe ditaba tsa ga batla le hlakore la hao lo re file lona re le nkile re la moetse ya Usipini semodi sebapadi sa kalaneng kapa mohlahisi wa bonong mosebetsi wa hao o na le boleng Lesotho Copyright Society of Authors and Artists e teng ho sireletsa tokelo tsa hao le ho etsa bonnete ba hore ya patalwa ha bohlahisi ba hao bo sebediswa se ke wa dumela hore talente ya hao e sebediswe mahala ngodisa le sekhosa hona jwale o nke taolo ya bokamoso ba bohlahisi ba hao re fumana 7th Pro Post Office Building Kingsway le ho 6385 4771 kapa re etsetse email ho info@lescosa.org.ls Lesotho Copyright Society of Authors and Artists re matlafatsa dikapi re tshireletsa ditokelo Hi, guys, around. Dade Murie. Dade Tianye. Ufumane mme. Ina ne kina uwe na ya. Boberimbo. Kile ke potetse mahala. O tla be a o tumile o ja etsa mosebetsi motho ke eno a tloela batho ba tummeng ina le Tianye momamedi le sephompete phompi bjalo sa bia ntshwaeditse le nna ke se ke le sephompete re diphompete ha re ba biditjene ai dintho tsena tsa mofuta ona momamedi di eketele di entse dintho tse tswalang bo mafu mobala ka mo la mola motho ha o mo tshabe ka le tempa fela o batla le lokise ditaba bjalo o qetelle o se o moggo etse jwalo bane le somantla jwale di ba ke di ragollwe ka kgotso mapolesa a ka le ditaba tse le bakela mosebetsi o le wa go tloetsetswa megosi ya batho ba sa tsebeng di ebe di qadile ona mo di ebe di qadile hona mo nka di sebetsa ntaba ena motho a ana a bitswa mapoleseng le a mo tloela nna le Tianye ko motho a bitswa mapoleseng ha ana wa tloelwa jwale re nne re ele gona le re bitsa kapa re haneng o tlo haneng ka ofela ko re haneng ka ofela ka boetjwe kwa ngwana ba ba ma tloelwa kwa mme o phamisa le ntlo kwa ha re tlo bua ka lebitso la hao le wena se ba bua ka lebitso la mang kapa mang o la nyamelwa ke maduma ga makae bophelong ntate a mangata a nyamela hlaya ha ke botsana o bo fela se le tlhoka shelbo ha ke botsana ke lo thabi o fela le matsatsing a mmalwa tlang ha di sa se di le teng hape hape ha o botsana di tswa kae ke bothata ona di tswa kae ha ona motho wa gabang ha wa akanya ke palo e kae ka fasa jalo ke nne ke fasa di-plastic ka dishobane gobane se ke ga ke sa tlhoka go diteng dintho tsena tse ntse di nyamela a se madumaga fela ntate tsa ba dieta e be madumaga e be dikatiba le gona ke nana ntse ke botsa mme a salang le ngwana ona katiba ka ba e fumane lethaole ga di yo ntate di nyamela ska thatolong hallo o se ka thatologa ga mamela wa o theole moya o se ka ba e halefela ha ke halefela ntate ka kgola ke gobane gona teng mo motseleng teng ke tla ke go omana gobane mosebetsing ha ke bua le gotseng go fitlhela ga ke hantle ke hae ke bua ha ke hantle gobane ga ona motho a bile mona ke hantle gobane ke gawane le tsaka ke tsele mosebetsi gona senana mantsibuya teng go tla ntate wa ngaka a ka bua wena ka ofela
ha fihla ba ha ke hantle so ke a mo botsa ebile ke tsela ka go kgutlela mosebetsing ke lo bana ba kutsi so ke a mo botsa ntate ha o ga ha ke hantle ke ene e o ibesitse go dula yona o ga ke hantle o re ntho tse di buang jele ke go fena ke re o go fitlela tseba nnete ya tsona e le gore according to yena ke di-religion jele ke ga nka motho e mong kena o ko moletsetseng mo botse motho e na le tseditseng ha botsa a bua ditaba ntate o ntsa a bontse a le resistant ho di motho re bua Sesotho fela ga itsile ka se ke ba ka Setswana ntate re bua Sesotho fela se nna ka kenya bo resistance o thaole moya o hemela udimo o hemele tlase ebe o hemela udimo o ntsa tsitlalla a tsitlalla ke di le ke text e reng ke tsela ka sebetsa go tsela go ba dikotsi go ba pele go ja botsa ha re etse tjena ga itsile ntse butlwa go ehlile ditaba tsa hao di ngata moratua tse seng monate ke batla re qale ka mane pele Sarate di bua hona mona no mo ke buileng ka teng majwalo mamela ho nyamela o theole moya re bue ditaba tse ba fumana thuso o qadile ho nyamellwa ho tloaneng go tla gale ntate le tla nna ke le gale bo bokae ha o hakanya hala ke le jalo nna mafana sana la mo tse fa o di nyametse ha o qeta o kena ka ga lenyana ke mo di nna le di fa jalo e nngwe le le ke ta se ne la go di ka fa ke ga ke ka mo tsere ke mo tsa ke le ba le ke ga go di ke ha ke 2 days later ke mo tshike na la ke mamela moratu ke wa ga ke sa o se ke mamela re tla fihla o tswana ka ofela tabela ya tsa dilemo tse ka bang 5 ka ofela o belela sesosa sa yona e leng hai ntate thata ba ne ha ke batla ha ke se ka ga mo o pelang teng le dula le bakae di a papa le hona taba le bakae hona tsenana go di ga le ke nna le mme a sa le bana ba di ntate oho ka ntse ga re seng o lokile re bolelle mona hore na diaparo tse tsa hao di nyamela o di anei kapa di nyamela di ntse di le ka tlung ka tshentshe ha ba o di beya ka mono ka mo di bewang ka mo itseng ya ka shelefong e sa tla ke be o di beya ka kamoreng ya hao na ho jwalo re bolelle hore na ke batho ba bakae bao o kopanetseng ka more le bona hallo wena le molekano wa ka more ho tla qalong o sa ile kopane ka lengana ke go di phata ka ka mo re ke di ya ka mo ke reng ke di mo tsone ka mo ke di nda teng da go ga la ka mo ga la la mo bana ba ka ba nyane ya di ka ka mo mo ya le bona ka mo le le nya sala ni bo ke ka bona ka mo ho ya ke nana ka ke ya pele le ya to ba sa mo le ntse re se di magatu a re America jwale re bolelle hore na ha o so le ka moka ka moreng yo dulang ka ho yona ebile o no tlella dintho di ntse di tswela pele ho nyamela ha o go tsitsi tswela pele tsa go kutlwisisa ke ka pele ke le ke ha di ka 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 mo kala ka mo ke ga la here ke ka mona ka mo ke ga la a ke se a ke ka mo di le ke ka mona ka mo ke ga la ye bana le a sala ni bo ke ka na ka mo thao da ke ya ne ke ha na ke le ke na tse ke ka be thao ke 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 ya ke a ti ba ye e re ba ke ba ba ha na be sa ha ke
Fela maoba hona ke fumana hona ho nna ya rela ba ba ga se ka ranta ka ya ke ka ya ka ya le ke bona ga gona se ke hona le se ke na hate ha ya mabalo he ditabatse o belaela ile bolloi kapa ile diketso tsa ka bomo tse tsahalang ka go le lapa la gago ka motho ya teng ka ga le lapa ha ntate ha ke bua wena go thikere ke buisa batho ha ke sa ba loisi ke ya ba utlwisa jalo ha ke tsena na phenti ha ina mela e bolelang ha ke tsena na ka tiba ha ina mela e bolelang se ka ha senya mela ga senya le tseo ke se tlhala pa teng tsa ditse le tsa sena e bolelang o le motho o so dutse o le mongwe me mang jwale o sheba dintho tsena o tloa morago o belaelang ke belaelang ka bona ke boloi ja petse e o belaela dintho tsa go di nyametswa keng ke mona mo tsitse go thikere ke buisa batho ke ba tswa lo e tloela karabo ya batho ke ba ne se ke complain ke rena ka tiba ka ya kae ha nya me ke ba tsitse wa ha go tsona ka tiba ha nya mela ka tsitse ba ra ha o thapa mo o tswa mo go go tswa mo tebele o ile mo go 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 khathule na di bolelang o so gudu o di katiba di a nyamela maduma a nyamela fela di tla hlaga gona mo ntse o di batla moriri wa pongwa le tlositse dintho le di beile kwala ga itse di tse re bua Sesotho mona ke pitsala tsone kapo ga ba go thabela bua Senyesemane theoa fela ka tla utlwana ntse re se ke ga tswa ka ho ha ha re etse tsena pele ka mora o e sebedise o itse wa go tse ka mora le molekano wa ha hobane jale ke tsane go tshwana le bana ke sa tlo sia bana le mme a salang le bona ba le babedi ba le banyane ha ka loka ka moheng na le a utlwala le ntate ka tlung ntate ke motho ka ranta tsena ba o smile aba go sana wa go fola wa la fela ba e ga go mo tsa bana bothata bo ka ya ga aba o bese go le kwa ke gore o tla ga o kwa se le ntse ka o senne ke na le a utlwana le ntate ka tlung ke mo khona ke ranta ntate sa tsena wa tshika go sana wa bata go sana wa tshika go sana wa bata ha o mo botsa bothata bo go kae ha ke tsene na ke mo kae bophelong ba hao bothata ba hao bo kae ntate ka tsena le tsena utlwana ha le ntate e a bata ya tshisa ya bata ya tshisa na ona le motho e mongwe ka thoko ra nang gore ka kena le thotsa lenyalo la lona le ntate he ntate nna ha ke tsebe because hobane ntshana ke ntshengata ke sita go ba dipotso tsa hao di straight forward a ke potso tsa ga ba yang tlhokutshane ke potso tse ntho di ngata mo tse di potileng go ntho di ngata o tshware re ka qeta di hora re ntse re bua ntate o re ka qeta di hora re ntse re bua ya ntate le teng e re etse tsena ba lona tse o re etse go kopa o ma ba Basotho ba o makadisa ka ba o thusa ke kopa Basotho ba thusa gobane Basotho ga ba ngata ba bua le khatlele le ngata Basotho ke qeteletse ke etsa tsena gobane ke re he ke khatletse gobane ke a bona gore ke mameletse ntho ke dipeditse ntho jena qetellong ha ke se di e tlo taetsa nna e bo ntse ke ka kula kapa ke le ka etsang kapa ke thotse ka fale ka etsang gobane ke tsena nne se ke bona ha e sa le ntho e nyane ha ke tsene sa se ka go tsaka ke ha ba tsaya ke bua ka se ke ha e sa le ntho ke ntho go ke se bile o beile tsietsing e se bile ntse le tsietsing ha ona khotso ha ke na khotso gobane ha ba e sa ke tata o tsaka ha
Kala ke di tso tse tsa teng ya ka ebe wa tla mme a thusang ha heka o thola o tsole ka morao mme a thusang ha o se hantle di tsebe ha botsa na o batlang ka tsi o go notifice sekotlo motho a bonang atla motho a bonang atla wa mana bwan le ha ke amane le yena ntse ha ga amane le yena ho etsa le bang ka yena ene le motho a nang tsa ntse le motho fo ha ntse ke complain ke lla botsena ka fel o bana la nang tsa a smile ka moga ka di foto tse le tsang le tsa o mona hanta tsa se ha ka ke hanta ke foto tse le teng ena ke la tsang ona ana sa di kamano le ntate ke ona tshene ke suspect from the beginning hobane ne ke sa o se tsena ke tla thola ntate a di tsa tshela motho ha ke fika ke dila ntate wa go bua wa tsana ntate ka mpa go gopola nna fela kwana ha ke botsana bothata bo ka ntate o ne ba respond ntate will never respond ntate tianye ntate a jela a arabela ka mpa rena ha ke ipone ke ne le yona response na mphela ka pela motho yena ka pela yena motho na ka fosa ntate hona teng a fosa ntate a ba bona ngwana no fositse ntate a ke ba ngwana no fositse a ka mpa ba tswa tara ba nno ha e go ebe ke na ke motho mo nga tlang ka thoko a botsa hore bothata ba hao bo kae ha ke ka mo e ka mpa ba ke nna fositse vale o ntso dula le yena motho yo ba la monna ka no wa se ana le thazolo wena kapa o moleleki motho ena ha ke ga tsamaya ga ke mona ntate o go tshwanela ha ke le ile tsane ke di masetofu ke sa ya etwa ngwana le ena ke ga tsamaya o rena ke ba tsamaya mona sa ha nna ka ntse ke nyala le ntate ntse tso tsopa ha ntate ke nya di boss di evidence tsa ka di tota di ba di ba ke ra tsa ntate ke ntse tsa ai na o si ho le dile mme ke tla bua le wena ka thoko wa utlwa ya le teng mo kwala o ka kwala mme wa wa bona na tabe o ka ye jwale mme e mo baketse pherekano ka hlohong ko ha di kopanya ka mona ka hlong ka mona ho ya matsi wa manya motho bang ka pela mosebetsi kapa motho a le thusang o fumane ba thabile ba tshi e re ke o fihla hae o ba o fumana oho mme wa fihla o fumana ntate le motho ya mo thusang ba thabile hona ho le ntse le lodimo hanga ba qala ba kena fela o so go kgwatla ha botsa o so te ke wena bothata kwena ho lo dilo fumana o kae ka motho a o di bombete kama wa ga dira la nne a o le tsote buaso go wa gore ntate will never resolve the problem pele ka wetsa na iwa Nada. Hai. Era o bale khatai, era de era o bale khatai ko. Tala. Ai o bale khatai. Tala. Ho lo dire ka ke wa fela metsotso e menena. Riki. Hai. Moteng o pola mo mamedi wa ka. Hai. Tsela e teng ho buseletsa kganya e ka ba ka kgomo le jona le bitla or the financial security that comes with Jabula Funeral Cover Income Benefit. The monthly income that covers everyday living expenses restores the family dignity and living standard for up to 5 years. Ditseane tsena tsa kgwedi le kgwedi e tla ba segopotso sa lerato la hao ho bona ka mehla. LNIG Holland ka tswa le rona. SMS qatso to 32100.
batho bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletswa ho leka kwetla e matla haholo ho alafa mafu a seng a o tsieditse e hlwekisa madi e tshepahalla banyalani e a servisa le lona batswetsi le tseba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lebese la masea dibobothwana e thusa masea ho hlola meleko ya ho tlola hape e thusa kgahlano le letsejana motjheso ho longwa ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa kapa o etse WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 2121 Mabedi mo tla Africa FM o tla ka bo khutsanyane kgotso le ke bela ke la le bagata tsela bala khamisa ntwa ka mo o moe kwalang emisa ngoletsa ke lokise mona pele khiri hai mamedi batho ba kene mona ba bangata bo tshabela